Nkithinkatho na ntuna muteregeria mbirigire Jumapili ekunitite na mbere bubwega ibwega nutuboko na kanya kugwatanira nao nikiriwe ruthamu gwanja mitagwa Ntinyari Kenywa tukanjiria nteto chitu Rais Ruto nerigiri county ya Meru ntuku ya rojo kiri mpingiro ya nyomo ya Meru National Park arakethira agitongeria mambura ja kwithira bakiro wa thara antubara bethirite wakagita baringekite ni mpithikiro cha nyomo cha kithaka arankuruki ya chiringi milioni 30 chirigiri kwithirwa ikiri wa ruterero rwa Meru gakimutegi atumenyithia nkuruke. Tumewaita wale wote ambao walikuwa aritika na hii shida ya human wildlife conflict, na wote sasa kesho watapea hiyo compensation. Na itakuwa ni Kenya yote, lakini hapa tu ndio tumekuja ikiwa ni mahali ambapo hiyo sherehe itakuwa ni kusindulia hiyo malipo ya mwaka huu 2024-2025. Mwaka wa 24 ikileka 25 wananchi ambao watalipwa ni hasa pesa mingi sana, inaelekea bilioni 1, ni kama 950 million ambayo italipwa katika nchi yote ya Kenya. Kuna pesa ambazo tuko na waathirika wengi katika nchi yetu ya Kenya. Hata hapa sasa tukikuja hapa kuna percentage fulani ya watu wa Meru. Kwa vile mmeona ya kwamba serikali inaendelea na ina very good programs ambayo wanataka kuona ya kwamba wananchi wanalipwa ikifika wakati wamekuwa na shida kama hiyo. Tunataka tuwaombe ya kwamba ikiendelea hivyo, ukiwa na shida tuwe na uweze kufikisha hiyo maneno haraka sana. Turaja ntuba kuthuranira mubango jwa president kweja ntureje yetu kwa Jumatatu akethira aria tukwenda gutegategora gukwenderea ntunijete ku launch compensation program ya mwaka ja 2024-2025 aria nthiguru yonthe Kenya twina president yatuete budget ya 950 million na Meru County in particular baraba thirie twene wanyama pori nyamu cia kithaka ibuje tukara nacio na rimwe cieta tukagusana aja na Kenya Kwanza nionete bwega muno that antubara misitwe nyamu ici cia kithaka tutio batiganirio uu tukure antuba Meru in particular 30 million baraba misitwe bare merabiu yabithukitwe bara matangi yao junangui no kinya ujurire form kwa KWS kenda riu verification yithithwa irona ndibwekero program ya kuriwa Rungamirite mitaratara kiri obisi ya munini wa Rais Professor Kithure Kindiki no Gideon Kimathi nethiritwo akimeneria siasa baraba kwenda kwerekeria Meru kugwata mbaru uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua akiuga siasa jicho wa Munyoro itetethia Meru na ni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki nethiritwo akithithia ndiunga inyingi kaunti ya Meru bubu kuoneka Meru bakabunika bunene kumane na thirikari ya Kenya Kwanza na kou ni bwega gwetana mbere kugwata thirikari mbaru. Ilikuwa nimeanza Nairobi asubuhi. Hii ni kaunti ya 4. Munini wa Rais Kithure Kindiki na munene wa Rais Ruto mwene ni bethiritwe bari rwirondo kuthiuruka aja naria guku na kuria nterene mwanya cia nthiguru ya Kenya guiswira ugwati mbaru kuma kiri a Kenya antontuko na iji gukujiritwe Kithure Kindiki kuriunga guku Meru na mwirigo jwa kirima intalitire mwe akiruguraga mirandi ya witi na mbere na kinya akirithagia micemanio ya mwingi. Iji nacio igisiragwa kuombekana ni kumane na atongeria bamwe ba kaunti iji kuthamira kwa Munyoro ta kugwatana na munini wa Rais uria ingiro Rigathi Gachagua na onanite kugwata mirimu irigone juu. Gideon Kimathi uria ni abisa mibango munini wa Rais Kithure Kindiki aliwa jawi matu ya taura akaribagetikiria muntu umwe kana bairi bacokia Meru nyuma bamikia rutero urega na thirikari rutina uguni kinyano ntubo heshima riu ria utunenkera gite kia Deputy President Region A 2027 patu twinde tugakara ki thirikari ya William Ruto na no tukaringira kura nikenda agiform legacy yawe ena Deputy wetu Professor Kindiki legacy ubatu twithira twindene yayo turi antu ba Meru
therefore itutesete upinzani igitara Moi Meru ni akarite siasa na ya upinzani riria benda baromba mirandi yonthe bakerwe kathithwa mbeca cionekana untu bari upinzani na tumeankere 10 thina era Meru erire gitarira ni thina nene tutorirwe inya na arua na therefore tutetekeria muntu umwe kana bairi nontu bagwichwira nene baikia community yetu kiri upinzani gutwika na betu batethoma beterete riria antu bairi bakanenea na antu bairi batwire onenene meanke mingi muno therefore antu ba Meru ibukubona kinya baba kuwa kuthikira ground ibatigo thikira ground be nyomba yao bonka na bu akira Meru bakathikira atongeria tabau kiria kirioni bete nambe na kuwata mbaru Kindiki na Rais Ruto tontu nibo bali na utethio jeni yetu Meru ni gwiretwe muno nontu kuma nthiguru irombwa president baratu ithirito bena bo gutire otwithira twina giti kia deputy president region negitare negita tucokeria president William Ruto nkatho sana nontu botu nenkera deputy president ari Meru Professor Kithure Kindiki na Professor Kithure Kindiki nendete gwita ngugewe ya deputy president bwega na nikyo nkuromba antu betu ba Meru bwinthe ukathikira atongeria bara bairi bathatu bakuga ibaretiro chwa thirikari ingi gute Meru bareto chwa thirikari ingi Meru ibachire thirikari ya William Ruto kire kithurano kia mwanka jwa 2022 na William Ruto athurirwe na kura nkurukie 87% ayo Meru na nikyo inya tucokeretie nkatho kana tucokeria guoko atunenkera giti kia deputy president mirandi ya maendeleo yonthe ya barabara ya ruji ya stima ya thoko ya hii deputy president wetu Professor Kithure Kindiki arita kunthe gukwamura mirandi iu na gikwamura mirandi ya Kenya na gukwamura mirandi kinya Meru. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Igembe, Kaunti ya Meru. Mpathukire njuri ncheke no chitite na mbere gukujirwa aria nandi nkuchani iji cionekete gukujirwa kiri rwangi rwa kaunti ya Tharaka Nithi aria kuruba njuri kumantere chamara baugite bo bakaigika utongeria bwa Linus Kathera bakiuga ni siasa cionekete kana chitikiritu gutonywa kiri njuri untu bura bukoneka kureta mpathu ijibu nene. Martin Mugambi gatumenithia Mbagaga na nkinyankuja niochi otongoria ncheru no abuthiete na mbere kwarama kuruba kanjo ya njuri nchege kuma kiri gichigo mbunge kia Maraba ithukirite gikundi kiraba kuga gitongoretwe na ndiriano aruyaru twegwa nto kuma na ria bwa Igembe bakiuga bo bena kiama kiao tukarigwa katiba ubene ole nile kuba gutumira na njuri ncheke igatiba ile tumagira ile rinje state ne kwa Anthony Njeno nayo aneo ya ejanire batweka nto bala badurule bakarira myaka 10 bale kia kandi bange bashoka badurwa tikina kimako kinene muno kwa nani njuri take kwenda kwaragana nundu gwe antamo bakwirutura bakari antato ira tutirikanirite tu yamwe tontu njuri kawera wa beshau augire njuri itikathukanwe na njuri iture ogutura ndinde tukwana bamwe betu bakiri bakerutura bakari antato itikwereka na itutirika tutiwatanirite tu yamwe teto yu itigutukenio na nini kuringana na ngaikana mpyo mukariri igite wa kuruba babanjuri nchege gichigo mbunge kia Mara ariuga bathingatite utongoria bwa njuri nchege bura bathurire bari bongwa ncheru na batikwenda kurigwa ikirumia kaurwa bechao chairman wetu ule aduretwe kuringana na katiba Kadela ni wetu kulikona na chairman wetu mwankalirea tukadi mchelo twetinde kero kwe maundu tukadi kuruda turudire nao tuyamwe twetinda twetitwe njuri yonde ya Meru na nyamuru yakarire titaka ya rumiro kia rumiro ni kaurwa besao na kiugo kia na ugwa gitiomba kugukwa nonga ou augire akariuka akauguka kaurwa besao augire njuri itikaro ure
kana mpio na atongoria bara bangi bakanjwe no ya njuri bariuga no manjuri na mugauka no endeti menene kira kiriogo ni thungiritwe ichiacha njuri yambiririe gutindikwa kana gwikara kwenda kura orire twari campaign ni ya MP governor pura nonto ontonde no kona ni atumire mama mauma kwa kawira mauma kwa the current regime ya njuri mathi kwa the by then governor uria ariku onante convention marietwa ne o manjuri ne gaire lakini kwegate kugegia separate teto yura iliwe naria ni antu baegembe ira turagatigania na riu ni nadire ya jatamba igembe ona wetu kutiaga umwe bairi uria mukujene toyu ende nondo ende mtu anywire mumwae ne anywire muma na ne aije bwa anywire kiwe indi ora kwenda kure mikira ameanjuri akarewenka teto ya mwetwinde Kiripotra wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Atongeria Kathumba ni bethiritwe bakiuria thirikari gutegera mabataro jarimu kaunti ne Tharaka Nithi bara bagwitanira guntu gukumo indi bati kwamukira marupurupu ja hardship allowance jajumirite kiri mathiko ja mwarimu umwentere cha Mutonga tora Paul Kabithia gutumeithia mambura makuringirira muthemo tutikicha uzinya kamwara kenini kia Mutonga primary muthenya gwemthi urethiritwe ari mwarimu munene wa cukuru ya Kaiga kamwe primary wa Kagita mambura marankuruki makuimba imbere twintongoria Kathumba ari bwana ndia wati orinat secretary nterino has not removed that hardship allowance from the payslip of mwalimu baro do katesi kakare ogo kakakathira. Let them support the teachers. That hardship is required. And we also want to extend to our brothers, the Gambangombe, because the climatic conditions and the hardships that the teachers face in Tharaka, it is just the same condition that the teachers in Gambangombe faces. Ariaro hardship allowance rurankurukiro mbite kuwatwa mbaru na MCO wandia chiakariga mheshimiwa Kinyua ZM. Tera hardship utika mwalimu na mwalimu. Si wote ni walimu. Kaunti utimbia bena chio wanaoba tetere kia hardship uti mwalimu na mbio na kamwalimu. Wote saidia tetea wote pamoja kenda tomba kutire kwenda rumotu ndatore hamwe. Kilina musiasa Paul Mugambi na orankurukia romba gitikia seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku bukwariria ya hardship allowance mbiye kama no toka gazeti no kuma kuri kuma meabo panic utie mwarimu agatunyo hardship allowance mbiye mantu metu makati bega siasa Dr. Kabisani no akiuga atari mugake babatiri kunenkagirwa hardship allowance nterino cia Tharaka nyama cabucibo na cibo bareanga uko tugo na muthenya batietos bakingangara kurutira thirikari gwira wanabo ibanenkerwa hardship kenda gweri kaumba kurutika uko bwega bangi kiri baraba kuimba imberetie mambura maibo na Ezekiel Kiani orana bidha wathimi bwa menda aganthe goroni kiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul ogwa Kabithia kana mbere kurumira antiso chetu inchokerete nyume kagitagate kuraja na tonkuruke Ntukweje kiumia tariki 25 gwatana na gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata kwambiria thaijire mwanka thithatu ciotuko aja kwa Weru TV akiathira na njira endiku igurura kigomano kiegie gwika muthithu na mirandi ingi ya weti na mbere ugakurukiro irwari ruru rwarugetithwo ni Mutembei Edward. Weru TV rumuri rwa Ameru. Weru TV na Weru FM 96.4 netokongora miaka 8 ya gutumiriria Meru nteto no bakundia mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari nejo kuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo nururu na gututikia no ntumuro na jojo korirwe ikaumo kajonyara
musafara joto tukambira Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Metongo Bobo Tarene Kanyakine KK Egoji Kenoro Mekombone Kadera Marimba Kedirone Githongo Kaderi Kithaku na turekerie Kirogine. Nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kadhoana Chiakariga Marimanti na turekerie Gatunga. Nayo Jumaa tariki 30 mweri Jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Mtuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene. Nayo Jumamosi tariki 31 mweri Jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Morere Mozara Karama Kangeta Kadhelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3. Naruru emo gakundonea Saniba Kemero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Singo L Marinya tauto debo kumpendera na butonye Vini Mkali iyo mapio Kerika Oroncha Mbedra Kanidhi na Nadia Mukiri Ete ni nkurumani tuararia na agumomero okienda gukorokerwa. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wero. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wero. Happy birthday to you. Okay, marezo yako betawa Naomi Kacheri Karani na I'm the CEO Freddy Fashions Maua na ito kuendera Wero FM. Happy 8th birthday. Long live Wero, long live Wero. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wero. Happy birthday to you.
Tibage gweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera kuruba makumantere cha mutuate nibameneretie bomo bamabisa kumakiri obisi ya mubunge wa Ekuru County ya Meru no Elizabeth Karambo Kaireme bakiwa nibeterwe ngiri 19 bomba kwithura bakiwa 10 ndontubo butakarika mwankira nande Nicholas Chabari ari na nteto tarire Sangiria komi atotona kento otekento tona tokera batata kubwetherwa certificate yeto Muthuro rawojurite Ekuru bagikundi igi antu amu kira gikara ntere cha muzarendo mutuate bariuga igutwikana atongoria baithirito bakibeneria gitana gita baitaragiria kinya bura mubunge wa Ekuru utwe Elizabeth Karambo Ukailemia antu bake bajira na babeneria na monka athaino tirigento obona gikundi ni giki Kailemia na nibathio lonka pia itarakura baetoromba kura na atwera imama safi lakini monka thaitwarike thakomera mama safu kana nete kwagarera tokae tune anto bake ngekorosi asuno thiringi cio monka ngiri 10 mwakoro yo kuona na mwakoro yo no mwene musijura yawe no teke ndo tuona tori arungurwa mete katenti ka tweterera tutakona monka thai ende batu itorikanwe twengekoro itorikanwe ora torikana waitarira toromba wakura no nto thai tongenti nani tothori toromba kura wa tokasia kinyanjere toretwe toria tokarerete mea kinyambure kiure mwaka no gerie turerete ao totena ite itokoromba mheshimiwa Kailemia mbatina tokairie na diolongani na ikundi bionde atoreta chembesa na toeteria mbesa ngiri 10 toetera miakele mwanga thai otekinya mtu we kundi yake tona ote mheshimiwa ke tona uratomete atwera atwatenti oteba iteke tona no kabari yaba tokaeti bage manchene bagari yaba tokaeti jua kundi ke otekento tona kele vitari kundi ke na itarera ya muno no tebye bona nombi na igo baringete kura nigo bazura anto na nkoromwe olelia roterero rwa mama chapi rwa mama we neto wa county otebye bangiao roterero angaba nora rekwo otebye bona kiyetu kera batu to na kalelo ngekoro ne gwithitwa kairwe ebe simiwa bonde beye itara kura o batonke miramo to abakura lakini abatu to ingelekete muno to kari yange gosi anto amu ogori anto kweneme to tono to akinya kate kana tenti to karaira batu nya maku tore andeki to korlo mande maku bato kanya ya kura kana ya iteme kaire batu to ange gosi andolo korinya tarombere mwesimiwa Joshua ngoko na batu itoero mbesa ngiritu ubebute na twari ko thiata mbesa itotilero ociona itolelu na njere ende bakiromba agukurukira mwekuru ogwa ngavana mutuma anto ethinkia rungu orwa mubango ora oranjirwe ne mutuma anto ethinkia agwa ekuru utujinwe no thina mbe na kukinya akiri gikundi giki twere agurikano itarera mwesimi wetu arekuo ntwerwaki tuonere wero boko na toete itamba biu toete twasanduga twamenya kwithuranira ana beto batekenga we sukuru ende kumarie tena itolanikite buru tote kurikaneka thai ende gatogowerwa muno twena mwesimi wetu ungi twethingia nde tumuromba atorikane atwetendi na tote kenda tumenya kuria gathie kine ake na 2027 togaisiomia ogerekeindra tokusoke woko renge tokomenye kundi ke tokagunika muno na maendeleo ya kundi byombo ikomenya rizore atongorie bonde ibatoleletie inkoromba bonga muntu odurero na kura ira twaringere ithandatu itokwanda kwana maciara ya ciao nanto totena tanti o makoro ntodingia mama wetu county no vani mulandi yatuinuke andela na batu tunwao mama safi ntoposi akisi yere na twarita mbesa cieto ngirie ko mnikenda tokawa tenti na ite na mwankaru areto tabiona ito itorigano na njire mwanya ni mwekoro ntwethingia kororo merete ikundike wetu tuinuke ngathai tobotete itokoromba mwakoro wa mheshimiwa ntwethingia kawenga banetora twendete wa mero eye atogeria batu engekoro cia mwemu cia ntwamu agilani eye atwetenti kuma muzalendo mutuate Gembe North Petan Class Chabari
Gavana Mutumanto ithinkio tukubagukira narwo natongeretie mucemanio jwa biashara athomi na ataalamu bakuma Meru nterechia Nairobi arethiritwo akiboria kugwata mbaru thirikari ya Rais Ruto kenda Ameru bomba kwithwa bakigunika kiri mucemanio juju ni jurari natongeria Kathumba ario munini wawe Linda Kiomera wirigiri kunyuithwa muma njumaine twitite. Tukwe mutunyumia gutukwa ni County Assembly ya Meru munini wa governor wa county no mutare Linda Kiome muthenywa igoro kiogoro randamanite na governor Mutumanto ithinkia kile musemano wa thomi a biashara na rutungo gibadhirikari nene ahamujwa Nairobi. Ritoria kwambeta wa Linda Kiome wa Gitonga mpumete North Imenti constituency na Nguriburi constituency. Linda Kiome kijuka ya kanya kiri musemanio jo kugwatogeni governor Mutumanto ithinki kwa Lelianto ngogile lwe gatuka withele wona nyudo muma. And now it is my singular pleasure and duty to request and invite His Excellency the Governor Meru County to address his people. Karibu sana Your Excellency. Tusimame sisi wote. Governor Mutumanto ithinki kile musemanio jo ni alele ithirete munini wa mutale Linda Kiome akanyudo muma muthenywa iri kimeto thiete. Ladies and gentlemen, on Tuesday, May 28th, 2025, my Deputy Governor will take the oath of office, completing our executive leadership team. Musemanio juro la manganitu ni muteteru alela mithika mzalendo na athomi bangi ola kinyume ni atongole bangi bagetio ele speaker yu Bundi olo waziri Jacob Kaimenyi na olo mutongoro rutungo gibwa mwingi Francis Muthaura akialilia ntokiri musemanio jo Governor Mutumanto ithinkia ni alutia athomi na biashara baba balaba twele Nairobi ende ba umite Meru kugwata mbaru thirikari Rais William Ruto mutuma kiuga Rais William Ruto nuna rubunguro rwa murango wa mawega kiria kariba kaunti ya Meru ontubula ugite gutie mtungi aumba kuthithia Ameru tware akumia na tware akuthira rambwira ekuga ndatanwa ire muratondaka tugati wotheri na mbua that spirit ni etikite over kuma kurubara be kuma thirikari no ntuibaichi how to navigate around the corridors of power utetage munene ukiwa wowe kokana ohanende gethre kokana imbio kwenda girini kuromba buntethia to support the government of the day no to buy interest siasa ni interest no karea kumenya guchetha siasa cia interest uthi siasa guchetha. Governor Mutumanto ithinkio kagita gaka ni arithitete na kuthiatira utiira Meru Kathumba ni bakona ngugi kiri thirikari na ontubo butumbika antu bomba kiuga Ruto no akana Mutumaki olagia athomi na biashara baba kwebania mialieno na kumugwata mbaru kile gusairia Meru kile thirikari nene kulingana na Governor Mutumanto ithinkia kithiro kindiki kwithirwa ali munini wa rais ni ontubo akiguni kinene kile ya Meru. So negi taria kwa mwano kedre kuona no kedra ni tetithai ari ni ndebene we ta ikira kura kiri urokwenda ana ikira kura kiri urokwenda no mwate kura urokwenda uguma mwikire kura thai twanya tukuruira twathomi betu ibarabara cia maumau tukwenda Meru ni validation tukuthetera tureterwa investors in Meru ni sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital tukwenda eyukwa ni national government kenda tukiria the hospitals ikinya level 5 tuambiriria kwa antu betu wonderful health services. Atongeri bangi balabala kile musemanio jo bakinyigilio bataru bwa thirikari njeri ya Meru kugwatania na athomi na biashara kile gukile kaunti ino kaunti ilia gwakagitele withiritwa gitigwa nyuma kile maendeleo ukioba kirathimo uwe witaba na antu bawa beta yoto beta na arua you can just understand what resource you have which has never been utilized. Kaba tetwa, non tu betare. Are we not going to work with the governor, guys? Yes.
baka ogeri ja gendro ona governor Antuba, they are ready to work with you in every village. And akuyo kwenda kuromba kwena Meru governor, Meru county governor delivery unit. Thinking together, what can we do, what can we do, what can we do? So I think, Governor, I'm saying this to say that there is nothing impossible. Everything is possible when there is a focus and the identification of the projects or programs that will have the highest impact. Meru will never be the same again. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Athinjiri kuma ntereche Boris nibejete amwe kenda kurombera nja ciao na mabataro jao bakiuga kagita kara kaingi barani athinjiri nibomba kwithiro bakirumira kurombera nthiguru na athingati bao indi bakorira kwithira bakirombera anja ciao ntuburani bwagitumigie kinene gakimutegi atutariria. Athinjiri ba murungu kana pastors bakuma tonitsa mwanya Boris ibayete amona moroto kurombera nthiguru na muno kurombera families ciono ntubethiritwe bakirombera shirika ende bo bakethirwa batire na ntu bakubarombera tuthiritwe tukiwa na family cha pastors zara maingi tena mto kurongamanio ke na bore myairire that twithiritwe twena loose kana twithiritwe tuna kulinga ka uko nene tutete pastors kabomba kwena bamatari dai twena gobe hospitali na nda turakalera tona kwena attack mwiri wa Kristo turi alithi tona naro tuchemanie nikenda tukomba kwa twena maromba ndiria murethi abui community ne bui ndonto murethi omonoru na ngondu inoru mchungaji aliumara ageta gutumiria nkoma gatuma attacks ikeja igatakia kurubetu igatakia na betu into bietu bionde bira turi nabio kolera botwikaga kuraja bukona jeka batwi tutina batwe murungu batwikirundo murungu twitita twita mwitone kwa upendera muntu itwigagwa kethira kuna kurus kura muntu arusa itwigagwa kinyara twa mathikona rimwe tukabwira giteninya safari ga kuruka rira tutongi twigagwa pin mkuruki athinjiri baba bakiaria na ndiki bandeto baruga baba tire na andu na thirikari no eriko na baba ri tayari gukaranthi na atongoria baba baranirie kaingo gutigira mwananchi na kugunika na utongoria. Tuko tayari na wachungaji walio nyuma yangu na maaskofu kufanya kazi na serikali ya county, serikali ya Kenya, kwa sababu wakati mwingi wachungaji labda wanaonekana wakichallenge ama wakipiga na kukosoa. Lakini tunataka kusema ya kwamba kama wachungaji wa Bore tumejitoa kwa sababu ya kuombea serikali. So, tungependa information ya serikali kuwa inafika kanisani kupitia wachungaji. So forum kama hii labda tunakuwa na viongozi wawili kutoka kwa county, kutoka kwa mjumbe, kutoka kwa MCAs na national government. Wakiweza kutuelezea pia nasi tutaweza kuelezea wale washirika. Kama wachungaji wa Bore we are making it very clear, hatuko na vita kwa serikali, we are supporting you in prayers from the national government to the county government, and we would like hata kuurge wananchi tushirikiane kwa maombi. Pati yetu ni maombi. Amwe na bobo athinjiri ba murungu bara baingi bethiritwe bari antu arume nerombi kiria kurube bumiria kwa wingi kiri kuruta wira murungu bara yaja bara baingi ni the many pastors na inkumenya turi na ekuruba baingi itukuromba na tukera murungu ombe kuringithia ari baba kenda bakomba kuumira na bombe kwa arethi nonto mwito jojo tejo atana baba bake ende mwito jo ijo antu bonde kuma gishuo mbunge kia Bore ngiripotera wero weekendi niyo kambitaga ki mutegi Chokire nkalo chemonya mutegeri nontu bakona kanya kugwatanira nawo nintwenge na njira yindi ku niona chiaringa themwe na nusithorora ntuko injaga mpita kwantinya Kenya.